Ni vole que la laque ticondes le gela tu shot sikbali le pexilo le kina, oye tu chicul tele Yucatán. Tilik imbihla, usnoh kabluhala chil Yucatán, María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, takpa tokuchi de Congreso, uchelo tsauk ahol de diputado bo, upenuk besahilu kaba Yucatán seguro. Ya la he, Waitenos lumila matupahta tunshanu tukulta bashkum bedbitelu kalandal hetseknakil kucho sutukil uhetse balo malo tak yete guso kolimshibayan yilite bishu tukulmako tulakle baletelu kalandal hetseknakil utial kuchkabalo waitulu mil Yucatane tutsaka holi basho malo takuta sigle pexilil kubeti kuhala chil Yucatán Mauricio Vila Dosal lehela kuyesigle kabetunu hosa tak enilmeya telumanal helas nukulilo tupachkin kumeya utial lumil Yucatán wamatu hosale tak inteleman behla tupachkin nehutasik talamile beyuyaliketi Lenuk besailu kaba Yucatán seguro que sigue yanumana 3527 tumen cámara uteuchu shakalil mil upel cámara uteu tsabi ichkaho tushkutugulta kuyochu o kolil 119 upel nukulilo kaba arcos carreteros kutsabe ichbehilo 6 upel nukulilo kaba drone le nukulila kubin kana telo kashantiktung ushak altikbasho kuyuchu upel avion shanchechu shakalil yetelula nukulilo hebishtun posteso tiatung kutsabe nukulite lusangatmak war natsianishti kan uchuk talamil Yanumana shan campel chemilha telo calandal halka abnabilo tulumil Yucatán. Ujol popil mola il el secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saiden ojeda tuyala helenuk besehilukaba Yucatán seguro bashu kashantique mausata le hetzeknakilo yete gusokole tanika mana ko timashu kashantiku betikas. Usnoh kabil umolail Administración y Finanzas Olga Rosas Moya que alaje le bashela tu kashantique waitulumil Yucatán nekatun chaba holtak uyuchu umang tialu kalanta el hetzeknakil Kapatu gyanda peba malo, chak uik ba malo anikong, waitile nos lumil Yucatán. Tele Yucatán, kusaik awohelte. Lejala leche pexi lotano yuchul taktile sutukil hela, payal tandikech kapatakech alakintong, waye tu chikul Tele Yucatán.